Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for your elucidative talk on such a significant topic which many of us really don't think very much about, not really seriously. We would like to thank our audience, Jazakumullah khaira, for being such a wonderful audience. With so much patience, you have carried on sitting. I would just request you, if there are elder people or ladies who might not be getting proper seats, አብዛኛዎቻችን በደንብ በማናስብበት በዚህ ርዕስ ስር እንዲህ አይነት ምርጥ ንግግር ስላደረጉልን ዶክተር ዛኪርን ለማመስገን እወዳለሁ። Some sitting on the ground, in the far off end of this ground, but I am certain you would be more accommodating. Now we have the more interesting, the open question and answer session. But before we start, may I remind you, we are going to have all the distinguished speakers who have spoken at this conference and present here today would be addressing you with their brief concluding remarks for a minute or two. And after that, we would also have in the end a special dua by Sheikh Salah Al-Budair, Imam and Khatib of Masjid Al-Nabwi, Madinah Munawwara, to conclude the session. We begin with the question and answer session, and to get more ከዚህ out of በመቀጠል the session in the እጅግ lecture, አጓጊና we will መሳጭ ወደ ሆነው request you የጥያቄና kindly መልስ ክፍለ ጊዜ follow the እናመራለን። rules very strictly. ነገር ግን Your question should be ያለችንን on the አነስተኛ topic ጊዜ በብቃት of the ለመጠቀም purpose of our የሚከተሉትን life. ህግጋት እንድትከተሉ አሳስባለሁ። For non-Muslims, we may አንደኛ፣ allow ጥያቄያችሁ በንግግሩ ርዕስ የህይወት ግባችን ምንድነው በሚለው ዙሪያ መሆን አለበት። ሙስሊም ላልሆናችሁ ሰዎች ትላንትና እድሉን በሰፊው ስላላገኛችሁ ከርዕሱ ውጪ እንድትጠይቁ ይፈቀድላችኋል። Second point, your question should be brief and to the point. ሁለተኛ፣ ጥያቄያችሁ አጭርና በነጥቡ ላይ ያተኮረ መሆን አለበት። Provided in this vast ground, one in the front, በአዳራሽ on ውስጥ my left, 3 ድምጽ ማጉያዎች ተዘጋጅተዋል። ሙስሊም ያልሆኑት ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። የድምጽ ማጉያ አጠቃቀም ስርዓቱን የምትቆጣጠሩትም ይህንን እንድታደርጉ ከአክብሮት ጋር ትጠየቃላችሁ። Non-Muslims will be given first preference to ask questions. Volunteers at the mic are requested to kindly ensure the same. Kindly state your name and ሶስተኛ፣ profession before you put forward ጥያቄያችሁን your question. ከማቅረባችሁ በፊት ስማችሁንና ስራችሁን መናገር ይኖርባችኋል። Can we have a first ከሴቶች question from the እንጀምራለን። ladies' mic, please? Yes, sister. हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेशमा भाग्य लक्ष्मी है। मैं एक हिंदू हूँ। अब मैं इस्लाम में चलना चाह रहा हूँ। Excuse me, before Dr. Zakir answers, I am told instead of 3, there are 5 mics arranged because of the huge audience present here. First, second and third mics for the gent, and 2 mics in the ladies section, and mic number 1, mic number 2. So we'll allow the second question on the ladies mic and we'll continue in a circular fashion. እህቴ የጠየቀችው ጥያቄ የሂንዱ እምነት ተከታይ ስትሆን ኢስላምን እንዴት ልትቀበል እንደምትችል ነው። बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहती है? हाँ हाँ। कोई आप पे जबरदस्ती कर रहा है? कोई भी जबरदस्ती नहीं है, मेरी मर्जी से मैं यहाँ आया हूँ। माशाल्लाह। እህቴን ኢስላምን የምትቀበለው በሙሉ ፈቃዷ እንደሆነና እንዳልሆነ ጠይቂያት ነበር። እርሷም በፈቃዷ እንደሆነ መልሳልኛለች። हाँ जी। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? हाँ मानते? हाँ हाँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको कलमा पढ़ाऊंगा, आप अरबी में दोहराइए, बाद में उसका तर्जुमा करूंगा। अच्छी बात है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ। अच्छी बात। मैं गवाही देती हूँ। मैं गवाही दे देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है
और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके इसके बंदे बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं। अच्छी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको जन्नत नसीब करवे। I pray to Allah subhanahu wa ta'ala let me he grant the Jannah and inshallah አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የጀነት እንዲልሽ የአላህን ሰላም እንድታገኚ በዚህም ምድር ሰላም እንድትሆኚ በመጪውም ዓለም ጀነትን እንድታገኚ እንለምንልሻለን ኢንሻአላህ። inshallah चला गया। मेरा नाम है कुछ भी गया। Can we have the mic number 1 on, please, for the ladies? मेरे को एक नाम रख चाहिए। नाम रख। the sister has asked that she wants to suggest a name for herself. आप अपना नाम आयशा रख सकते हैं। आयशा अच्छा। Can we have the next question? रेडी है। Mic number 2 in the rear section of the ladies, please. Hello. Good evening, sir. My name is Ruby Parker, and I'm a dress designer. I want to. This is a question on behalf of my friend. She is a Muslim, and she is married to a Hindu. Okay, but she follows Islam, and ስሜ ሩፒ ፓርከር ይባላል። ጥያቄን የማቀርበው አንድ ሙስሊም እህቴ ጠይቂልኝ ስላለችኝ ነው። እንደነገርኩት እሷ ሙስሊም ስትሆን ከሂንዱ እምነት ተከታይ ጋር ተጋብታለች። እርሷም ሆነ ቤተሰቦቿ በዚህ ጋብቻ ደስተኞች አይደሉም። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየቶን ሊሰጡኝ ይችላሉ? If I understood your question, sister, you said that there is a Muslim girl who's married a Hindu እህቴ boy. ጥያቄሽን ተረድቼው ከሆነ አንዲት ሙስሊም ልጅ ከሂንዱ እምነት ተከታይ ጋር ተጋብታለች። ቅልጥ ባለ ፍቅር ውስጥም ነች። ይህ ነው ጥያቄው? ተጋብተዋል? She got married or not? አዎ፣ በመዘጋጃ ቤት ተጋብተዋል። court marriage. አንዲት ሙስሊም ሴት በማዘጋጃ ቤት ከሂንዱ እምነት ተከታይ ጋር ቅልጥ ያለ ፍቅር ውስጥ ገብታ ተጋብታለች። ምን ታድርግ የሚል ነው ጥያቄው። ቁርአን በሱረቱል በቀራ አንቀጽ 221 እንዲህ ይላል፣ በአላህ አጋሪዎችን ሴቶች እስኪያምኑ ድረስ አታግቧቸው። ከአጋሪይቱ ምንም ብትደንቃችሁ እንኳ ያመነችው ባሪያ በርግጥ በላጭ ናት። ለአጋሪዎቹም እስኪያምኑ ድረስ አትዳሩላቸው። ከአጋሪው ጌታ ምንም ቢደንቃችሁ ምእመኑ ባሪያ በላጭ ነው። እነዚህ አጋሪዎች ወደ እሳት ይጠራሉ። አላህም በፍቃዱ ወደ ጀነትና ወደ ምህረት ይጠራል ይላል። ስለዚህ በኢስላም ሙስሊም ሴት ሙስሊም ያልሆነ ወንድ ማግባትን አትችልም። So in Islam, a Muslim girl cannot marry a non-Muslim man. And as I told earlier, the reason is that if you have a vehicle, one tire of the vehicle is of a cycle. ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት አንድ ተሽከርካሪ አንዱ ጎማው የብስክሌት ቢሆን መኪናው መሄድ አይችልም። በተጨማሪም የትኛውም ሰው ባለቤቱ ወይም ባለቤቷ ጀነት እንዲገባ ይፈልጋል። ልጅቱ ሙስሊም ነች የምትል ከሆነ የህይወት ግቧ በዋነኝነት አላህንና ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማስደሰት ነው። ከንግግሬ ላይ እንደጠቀስኩት በቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ኒሳ አንቀጽ 48 ላይና 160 አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእርሱ ላይ ከማጋራት ኃጢአት በስተቀር የትኛውንም ኃጢአት ይምራል። ታዲያ እንዴት እህታችን ሌላ የህይወት ግብ ካለው ሰው ጋር ልትጋባ ትችላለች? ምናልባት ራስ ወዳድ ሆና ይሆናል። እርሷ ጀነት መግባት እየፈለገች የትዳር ጓደኛዋ እንዳይገባ ትፈልጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ባሏን በእውነት የምትወድ ከሆነ ግፊት ማድረግ አለባት። እኔን ማግኘት ከፈለክ እስልምናን ተቀብለህ ጀነትን አግኝ፣ ሁለታችንም በዚህም ሆነ በመጪው ዓለም ስኬታማ እንሆናለን ብላ ለባሏ መንገር አለባት። If you accept Islam, I am with you, otherwise I am not with you. So that she gets the best of this world and he also gets the both of this world, best of both the world. The mic number 1 in the front. My name is Prem. Full name is Prem Mishra, and I'm a non-Muslim. And my question is question with you, sir. Actually, I want to accept Islam.
ስሜ ትሪም ሚሽራ ይባላል። ሙስሊም አይደለሁም፣ ነገር ግን ሙስሊም ማግባት እፈልጋለሁ። ፍቅር ውስጥ ወድቄ አይደለም። ጥያቄን የማቀርበው ከትክክለኛ ፍላጎት ነው። እናም ትክክለኛ ሙስሊም የሚባሉት ምን አይነት ናቸው ብዬ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ወንድሜ ትክክል ሰምቼህ ከሆነ ኢስላምን ለመቀበል ፈልጋል፣ ነገር ግን ትክክለኛ ሙስሊም የሚባሉትን ማወቅ ትፈልጋለህ። አሁን እንዴት ትክክለኛ ሙስሊም መሆን ይችላል የሚለው ነው። ወንድሜ ትክክለኛ ሙስሊም ለመሆን ፈቃድህን ለአምላክ ማስገዛት አለብህ። ፈቃድህን ለአምላክ ካስገዛህ ሙስሊም ትሆናለህ። ፈቃድህን ለአምላክ ለማስገዛት መጀመሪያ አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ፣ ከአላህ ሌላ ሊገዙት የሚገባ ጌታ እንደሌለ ማመን አለብህ። ከዚያም ነቢዩ መሐመድ የአላህ መልእክተኛ እንደሆኑም ማመን አለብህ። በንግግሬ ላይ እንደጠቀስኩት ቅዱስ ቁርአን ለሰው ልጆች መመሪያ ይሆን ዘንድ ከአምላክ የተላከ የመጨረሻው መልእክት ነው። ሕይወትህን በቁርአን ከመራህ ትክክለኛ ወይንም ተግባራዊ ሙስሊም ትሆናለህ። እስልምናን ከተቀበልኩ ስሜን መለወጥ አለብኝ? Is it compulsory is asking to change my name? Is it compulsory to change your name if you accept, if you become a Muslim? No. Yes. It's not compulsory. If you want, you can. እስልምናን ስቀበል ስሜን መለወጥ ግዴታ ነው የሚል ጥያቄ አንስተሃል። ግዴታ አይደለም። ከፈለክ የሚከለክልህ የለም። ሆኖም ስምህ ባለብዙ አማልክት እምነትን አመላካች ከሆነ መለወጥ አለበት። ነገር ግን ሰዎች ሙስሊም መሆንህን እንዲያውቁ በሙስሊምነትህ እንደምትኮራ ለማሳየት ስምህን የሙስሊም ስም ማድረግ ትችላለህ። ነገር ግን ይህ ግዴታ አይደለም። የኔን ጥያቄ ላቅርብ። አሁን እስልምናን ለመቀበል ፈቃደኛ ነህ? እስልምናን ለመቀበል ፈቃደኛ ነህ? አዎ። አንድ አምላክ እንዳለ ታምናለህ? አዎ። ጣዖት አምልኮ ክልክል ስህተት እንደሆነ ታምናለህ? አዎ። Do you believe that idol worship is wrong? Yes, sir. Yes. ነቢዩ መሐመድ የመጨረሻው መልእክተኛ እንደሆኑ ታምናለህ? አዎ። እስልምናን እንድትቀበል ያስገደደ ሰው አለ? በፍጹም የለም። የኢኮኖሚ ችግር አለብህ? የለብኝም። አካላዊ ግዴታስ ደርሶብሃል? አልደረሰብኝም። አንድ ሰው እስልምና እንዲቀበል ማስገደድ በሃይማኖታችን ክልክል ነው። አንድ ሰው እስልምናን እንዲቀበል ማስገደድ በኢስላም ብቻ ሳይሆን በዚህች ሀገር ሕግም ክልክል ነው። የትኛውንም ሰው ያለ ፍቃዱ አንድን እምነት እንዲከተል ማስገደድ ክልክል ነው። ነገር ግን በራስህ ፍቃድ ከሆነ መንግስት እንኳን ሊከለክል አይችልም። እስልምናን የምትቀበል ከሆነ እኔ በአረብኛ እናገራለሁ፣ አንተ የምናገረውን ትቀበለኛለህ። أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمد عبده أبو ورسوله. ورسول. I bear witness. Can you repeat? I bear witness. I bear witness I beg witness that that there is there is no God no God but Allah but Allah and and Prophet Muhammad, Prophet Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, be upon him, is the servant the servant and messenger and messenger of Allah. of Allah. MashaAllah, you're a Muslim brother. Thanks a lot. I would request ከአላህ ሌላ you to come on the ሊገዙት stage የሚገባ አምላክ የለም። and take a copy of the ነቢዩ Quran. መሐመድ So የእርሱ that you can የመጨረሻ get a መልእክተኛ ናቸው። translation of the Quran. ማሻአላህ I request ወንድሜ you ሙስሊም here. ሆነሃል። If they can ወንድሜ get some copies of the የተሻለ Quran. ትክክለኛ ሙስሊም እንድትሆን ወደ መድረኩ ውጣና የቅዱስ ቁርአንን ትርጉም ልስጥህ። So that it will help you to become a better practicing Muslim. MashaAllah. Jazakallah. ልፋትህን አላህ እንዲቀበልህና ጀነትን እንዲሰጥህ እንለምንልሃለን። The next question from mic 2 in the middle of the gen section. Yes, brother. Abbe,
डॉक्टर जकीर नायक उसे इधर आके भाषण किया जितना आदमी इधर ये भाषण सुनने के लिए आया कुरान वो सबको मैं अल्लाह से प्रार्थना करता है कि ये लोग का संसार बाल बच्चे सुखी रहो God came here to years for good protection only. Zakir Hussain came here for good protection only. अच्छा अभी मैं मेरा नाम नारायण वेंकटेश अय्यर धारावी में रहता है मैं हिंदू है लेकिन मैं कुरान को मानता है मैं बाइबल को मानता है मैं गीता को मानता है आई लुक इक्वल फॉर ऑल लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहता है शेख सैयद मोल्ला पठान क्यों रखा ब्राह्मण क्षत्रिय चंडाल शूद्र क्यों रखा इसको आंसर अभी चाहिए The brother before asking his question he said that he says that there are lakhs hundreds of thousands of people gathered here and he wishes that peace be on all these people. Then he said that Dr. Zakir Naik has come here to give good message and he's asking the question that he's a Hindu but he has read and he believes in the Quran, he believes in the Bible, he believes in the Veda and he's asking የእርሳቸው ጥያቄ የሂንዱ እምነት ተከታይ ሲሆኑ በቅዱስ ቁርአን በመጽሐፍ ቅዱስ በቬዳስ ያምናሉ ለምንድነው ሼህ ሙላ ብራማ ፓዳህ የሚባሉ ነገሮች ለምንድነው ያሉት የሚል ጥያቄ ነው ሼህ ሙላ ፓዳ ቤተሰባዊ ስሞች ናቸው አንድ ሰው ሼህ ሙላ ወይንም ፓዳ ስለሆነ ከማንም አይበልጥ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል ሁጁራት ምዕራፍ 49 አንቀጽ 13 ያ አዩሃ الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير O humankind እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች ያደረግናችሁ አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው አላህ ግልጽና አዋቂ ውስጥንም አዋቂ ነው ይላል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሰዎች መለኪያ ጾታ ቀለም እድሜም ሀብትም አይደለም አላህን መፍራት ወይንም ተቅዋ ነው ጽድቅና ማለትም እሱ ነው አንድ ሰው ሼህ ወይንም ሙላህ ከሆነ የእርሱ ቤተሰብ በቀጥታ ጀነት ይገባል ማለት አይደለም ፈሪሃ አምላክነትና ጽድቅና ብቻ ነው ጀነት የሚያስገባው ይህ ግን የእስልምና ጽንሰ ሐሳብ ብቻ ነው የሂንዱን እምነት ጽንሰ ሐሳብ ብንመለከት ግን ብራማዎች ከአምላክ ጭንቅላት የተፈጠሩ ናቸው ከደረቱ ደግሞ ሽትሪያዎች ተፈጠሩ ብራማዎች የተማሩ መደብ ሲሆኑ ሽትሪያዎች ደግሞ ጠንካራዎች ናቸው ከሆዱ ወይንም ከታፋው ቨሽሪያሶችን ፈጠረ የነጋዴዎች መደብ ናቸው ከእግሩ ደግሞ ኩድራሶችን ፈጠረ አገልጋዮች ባሪያዎች ናቸው ይህ የቬዳስ ጽንሰ ሐሳብ ነው በእስላም በውልደት ብቻ አንዱ ከሌላው አይበልጥም በእስላም የመደብ ሥርዓት የለም ይህ በሂንዱይዝም ያለ ነው ለተጨማሪ ማብራሪያ በእስልምናና በሂንዱይዝም መካከል ያለው ምስስሎሽ የሚለውን የቪዲዮ ካሴቴን ማየት ይችላሉ Now coming to your question first part you said that you believe in Quran you believe in Bible you believe in Veda ወደ ጥያቄው የመጀመሪያ ክፍል ልምጣና እንዳሉኝ ከሆነ በቅዱስ ቁርአን በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም በቬዳስ ያምናሉ ክርስቲያኖችን ትክክለኛ የአምላክ ቃል የቱ ነው ብለን ብንጠይቃቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይላሉ ሂንዱዎችን ብንጠይቃቸው ቬዳስ ነው ይላሉ ሙስሊሞች ቅዱስ ቁርአን ነው ይላሉ እርሶ ግን በተለየ መልኩ በሶስቱም ያምናሉ you mashallah believe in all three now do you know there are many በቅዱሳን መጽሐፍቱ መካከል ወዳለው ልዩነት አሁን አልገባም ነገር ግን ቢያንስ በሚመሳሰሉበት አንድ ነገር ማመን ይችላሉ ሶስቱም ቅዱሳን መጽሐፍት አምላክ አንድ እንደሆነ ያስተምራሉ ይህ አምላክ መልክም አምሳያም ስዕልም የለውም በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 አንቀጽ 4 እስራኤል ሆይ ስማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው አምላክህን እግዚአብሔር በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ ውደድ ይላል
የሂንዱ ቅዱሳን መጽሐፍትንም ካነበባችሁ ቻንዲ ቤንቪያም ምዕራፍ 6 ንዑስ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 1 ላይ አምላክ ሁለተኛ የሌለው ብቸኛ ነው ይላል። በቬዳ ቻስፓኒሻድ ምዕራፍ 4 አንቀጽ 19 እንዲሁም የጁርቬድ ምዕራፍ 23 አንቀጽ 3 ለአምላክ ፐርቲማ የለውም ይላል። ፐርቲማ ምስል፣ ፎቶግራፍ፣ ስዕል፣ ቅርጽ፣ ጣዖት ማለት ነው። There is no pratima of that God, there is no image of that God, there is no photograph, there is no picture, there is no portrait, there is no painting, there is no sculpture, there is no idol, there is no statue. ቅዱስ ቁርአንም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚናገረው። በሱረቱል ኢኽላስ ከአንቀጽ 1 እስከ 4 በል እርሱ አላህ አንድ ነው፣ አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው፣ አልወለደም አልተወለደምም፣ ለርሱ አንድም ብጤ የለውም ይላል። አባቴ ጥያቄ ሊጠይቆ በአንድ አምላክ ያምናሉ? Do you believe in one God? क्या आप एक भगवान में मानते हैं? मैं अभी तक भगवान एक ही मानता है। आप बुत परस्ती में मानते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आप बुत परस्ती मुक्तस्तु तद्विदः। भाई साहब आप बुत परस्ती में शरीर आत्मा गए तो कुछ नहीं, आप बुत शरीर एक ही है। आप बुत परस्ती में मानते हैं? अब नहीं इतना नहीं। बुत परस्ती में मानते हैं? नहीं उसको क्या है? बुत परस्ती मूर्ति ये चीज नहीं मानता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं रूप रेख नहीं मानता है। Brother believes in one God, does not believe in idol worship. एक अल्लाह बोले तो आ बोले तो पाप जाता है, ला बोले तो पाप को आने के देता नहीं, उसका नाम अल्लाह है। ये आपका डेफिनेशन है, ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। रा बोले तो पाप जाता है, माँ बोले तो पाप को आने के देता नहीं, उसका नाम राम है। राम बोले तो आदमी नहीं है, आदमी रूपरेखा नहीं है, रूपरेखा को मानने वाला गाड नहीं है। गाड ओनली बिलीव, विश्वास, एक सत्य, एक प्रमाण में चलने वाला को गाड एक संतोष देता है। आप वन काइंड ऑफ यूर ए गॉड, डॉक्टर जाकिर हुसैन वन काइंड ऑफ गॉड, वो बुलाए तो इतना आदमी आया, लेकिन वो आप जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपके वेद में लिखा है, ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 164, हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदान्ते, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, बट सेजेस कॉल हिम अ वैरायटी ऑफ नेम। आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड है, डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड नहीं है और हो भी नहीं सकता हूं। मैं गॉड का क्रिएशन हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह नहीं हूं। क्योंकि आपने मुझे गॉड कहा, इसीलिए मैं गॉड थोड़ी बन जाता हूं। आपके साथ आप मुझे भी घसीट रहे जहन्नम में। मैं अल्लाह नहीं हूं, अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा हूं। उसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। इसी तरीके से राम एक अच्छे मनुष्य थे। आप अगर कहते हैं कि वो अवतार है, अवतार के मानी है अवत्र, मतलब खुदा ने भेजा, लेकिन खुदा नहीं, खुदा ने भेजा। तो आप अगर कहते हैं, इफ यू से दैट राम इज एन अवतार, अंत्र मीन्स सेंट फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। ራም ማለት አውታር ነው። ከልኪ አውታር የመጣው አው አንታር ማለትም ከኃያሉ አምላክ የተላከ ማለት ስለሆነ ተቃውሞ የለኝም። ራም የአላህ መልእክተኛ ነው የምትለኝ ከሆነ መልሴ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ነው። ምክንያቱም ተወዳጁ ነብያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 124000 መልእክተኞች ወደ ምድር እንደተላኩ ገልጸዋል። ቁርአን ውስጥ በስም የተጠቀሱት 25 ብቻ ናቸው። ራም የአላህ መልእክተኛ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልችልም። ነገር ግን ራም የአላህ መልእክተኛ ነው ብንል እንኳን ቸርሽትናም የአላህ መልእክተኛ ነው ብንል እንኳን እነሱ የተላኩት እኮ በዛ ጊዜ ይኖሩ ለነበሩ ህዝቦች ብቻ ነው። ዛሬ ግን ሁሉም የሰው ልጆች ህንድም ይኑሩ አሜሪካ፣ ካናዳም ይኑሩ እንግሊዝ ወይንም ሳውዲ አረቢያ ይኑሩ በሌሎችም ሀገራት ቢኖሩ መከተል ያለባቸው የመጨረሻውና መደምደሚያውን ነብይ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27
speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. If Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14, Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6, Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7, Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9, speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned as Ahmad. Ahmad means one. ይህን የምለው እኔ አይደለሁም፣ እናንተ የምታምኑበት መጽሐፍ እሱ ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራል። ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህመድ ብሎ ነው የሚጠራቸው። አህመድ ማለት አምላክን አመስጋኝ ማለት ነው። 152 in Yajurved chapter number 31 verse number 8, in Rigved book number 8 hymn number 6 mantra number 10, in Atharva Ved book number 8 hymn number 5 mantra number 16, Atharva Ved book number 20 hymn number 126 verse number 14, he is mentioned as Ahmad, he is mentioned as Narashansa. በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰው አህመድ ተብሎ ነው። ያነበባችሁት ከሆነ እነዚህ የውሩዱ መጽሐፍቶችን ማየት ይቻላል። እነዚህ ቦታዎች ላይ ናራሸንሳ በሚል ነው። ናራሸንሳ ማለት ነር ሰው ሲሆን ሸንሳ ማለት የሚያመሰግን ማለት ነው። የሚያመሰግን የሚያሞግስ ሰው ማለት ነው። ወደ አረብኛ ከተረጎማችሁት የሚያመለክተው ሙሐመድን ነው። ሙሐመድ ነረሸንሳ ተብሎ በብዙ ቦታዎች ላይ ተጠቅሷል። በዚህ መሰረት ብንቀጥል የሂንዱ መጽሐፍትን ዋቢ ብናደርግ የሚናገሩት ስለ መጨረሻው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። Rigved book number 7, hymn number 2, mantra number 2, Yajurved chapter number 20 verse 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 57, Yajurved 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 19, Yajurved chapter number 22 verse number 42. I can keep on going, only giving references from the Hindu scripture about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is also prophesied in Kalki Purana. በከልኪ አውታር ውስጥም ትንቢቱ ተጠቅሷል። የእናቱ ስም ሱመቲ የሆነ ይላል፣ አሚናን ነው። የአባቱን ስም ቪሽኑ ያዕላ ይላል፣ አብደላህን ነው። የሚወለደው ሰላማዊ በሆነ ቦታ ነው ይላል፣ ሰምባል ብሎ ይጠራዋል። ይህ ደግሞ መካን ነው። የሚወለደው የሰምባላ ገዢ ከሆነ ቤተሰብ ነው ይላል። የመካ ገዢ ቁረይሾች ናቸው። በዚህ መልኩ ብዙ መጥቀስ ይቻላል። በእርግጥ በመጽሐፎቻችሁ የምታምኑና የምትከተሏቸው ከሆነ ልትከተሉ የሚገባው የመጨረሻው ነብይ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። በነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያምናሉ? क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते? मैं मानता है कि वो पैगंबर है। मैं पैगंबर को मानता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, मानते? पैगंबर मानता है। पैगंबर वन काइंड ऑफ वो गॉड, क्यों वो वन काइंड ऑफ गॉड ने, वन काइंड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड। गॉड बोले तो गलत है, गॉड बोले तो गलत है, मैसेंजर ऑफ गॉड बोलिए। मैं 2,63 लाख राम 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 लिखा, लेकिन अभी तक राम मेरे पास आया नहीं, क्यों? बराबर। The brother said he wrote መልካም ወንድም የሚለው ራምን 20 ሚሊዮን ጊዜ አንስቼው ጥየዋለሁ፣ አንዴም ግን ወደኔ አልመጣም ነው የሚለው። እኔ የምነግራችሁ በብቸኛው ፈጣሪያችሁ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እመኑ ብዬ ነው። በላካቸው መልእክተኞች ሁሉ እመኑ። በመጨረሻው መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እመኑ ብዬ ነው የምላችሁ። ለጥያቄው ምላሽ እንደሰጠው ተስፋ አድርጋለሁ። Good evening, sir. I thank you for the word that a purpose of life which is given today, and you have given the surahs and the ayat from the Quran. Surah 1788 says, if all mankind and the jinn would come together to produce the like of this Quran, they could not produce it. But History of Al-Tabari, volume 6, page 107. ዳኒ ይባላለሁ፣ ተማሪ ነኝ። የህይወት ግብን በተመለከተ ግሩም ንግግር አድርገዋል። ከቅዱስ ቁርአን አንቀጾችን ጠቅሰዋል። በሱራ 17 ቁጥር 88 ላይ የሰው ልጆችን አጋንንትን ይህን ቁርአን የሚመስል ለማምጣት ቢሰባሰቡ ከፊሉ የከፊሉ ረዳት ቢሆኑ እንኳ መሰሉን ማምጣት አይችሉም በል ይላል። ነገር ግን በጦበሪ ታሪክ ቅጽ 6 ገጽ 107 ቅጽ 1 ክፍል 1 እና 2 ገጽ 236 እና 239 ቅዱስ ቁርአን መሐመድ በሰይጣን ተጎትጉቶ በላት ዑዛና መናት ጣዖታት በከፊል የጻፈው ነው። ከዚያ ገብርኤል እነዚህ አንቀጾች ከአላህ ሳይሆን ከሰይጣን ናቸው እንዳለው ተጽፏል።
ጥያቄ የተወሰኑ አንቀጾች እንዲህ አይነት ነገር ከተነሳባቸው የተቀሩት አንቀጾች ይህ ከአላህ ነው ወይስ አይደለም የሚሉ ጅንብር ውስጥ አይገቡም ወይ? Was actually met by those satanic words in Muhammad's own time, right? Which in turn leads to the conclusion that the rest of the Quran is this from Allah either? ወንድሜ ዳኒ በጣም ጥሩ ጥያቄ አንስቷል። ምዕራፍ 17 አንቀጽ 88 ላይ የሰው ልጆችም አጋንንትም ይህንን ቁርአን የሚመስል ለማምጣት ቢሰበሰቡ ከፊሉ የከፊሉ ረዳት ቢሆን እንኳ መሰሉን ማምጣት አይችሉም በል የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ጠቅሷል። ይህም በሱረቱ ጡር ምዕራፍ 52 አንቀጽ 34 ላይ ተደግሟል እንዲረዳህ በማለት ነው። ነገር ግን ጠበሪና ሌሎችንም ጠቅሶ እነዚህ አንቀጾች ከሰጠናቸው የሚል አቅርቧል። ምናልባት በተሳሳተ መንገድ አንብበው ወይም ተረድተው ሊሆን ይችላል። ይህ የመካ ጣዖታውያን ክስ ነው። ጣዖታውያኑ የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች ከሰይጣን ናቸው ይሉ ነበር። ይህንንም ለማረም ወዲያውኑ በጅብሪል አማካኝነት ራእይ ወይንም ወህይ ወረደ። ሱረቱል ዋቂያ ምዕራፍ 56 ከአንቀጽ 77 እስከ 80 እርሱ የከበረ ቁርአን ነው፣ በተጠበቀ መጽሐፍት ውስጥ ነው፣ የተጥራሩት እንጂ ሌላ አይነካውም፣ ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው ይላል። ይህ አንቀጽ የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች የጠሩ እጆች መልአኮች ካልሆኑ ማንም በማይደርስበት ለህወል መህፉዝ በሚባል ቦታ ተጠብቀው እንደተቀመጡ የሚያሳይ ነው። ምን ማለት ነው? ሰይጣን በፍጹም ሊደርስበት አይችልም። ስለዚህ አንተ ያነሳኸው የመካ ሙሽሪኮች በነቢዩ መሐመድ ላይ ያነሱት ስም ማጥፋት ነው። ይህንን ለማረም ወህይ ይወርዷል። ተመሳሳይ መልእክት ያላቸው ብዙ አንቀጾች አሉ። በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 አንቀጽ 82 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ቁርአንን አያስተነትኑምን? ከአላህ ሌላ ዘንድ በነበረ ኑሮ በእርሱ ውስጥ ብዙን መለያየት ባገኙ ነበር ይላል። በሱረቱል ኢስራ ምዕራፍ 17 አንቀጽ 88 እና በሱረቱ ጡር ምዕራፍ 52 አንቀጽ 34 እነሱ መካውያኑ እውነተኞችም ቢሆኑ መሰል የሆነ ንግግር ያምጡ እያለ ጥያቄ ያመጣል። ከዚህ በተጨማሪ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱል ሁድ ምዕራፍ 11 አንቀጽ 13 ምናልባት ማጥቃት ከፈለክ እንዲጠቅምህ ብዬ ነው እየጨመርኩልህ ያለሁት። በዚሁ በሁድ ምዕራፍ ይልቁንም ቁርአንን ቀጣጠፈው ይላሉን? እውነተኞች እንደሆናችሁ ብጤው የሆነውን 10 የተቀጣጠፉ ሥራዎች አምጡ፣ ከአላህም ሌላ የቻላችሁትን ረዳት ጥሩ በላቸው ይላል። Go ahead, please. Sorry. Please go ahead. You are later on. Actually, I just wanted to add. Brother, Please brother, go ahead, sir. Later on, add it. This is not a debate time. No, sir. It's a question answer time. You finish your question is over. Now listen to my answer. So should I add it? Then you give an answer that will be easy for me to understand. But why didn't you add it in the first place? Because it's now you're telling something, then I have to add it. So then you go behind the queue and then add. No problem. Go behind the queue and እንዲሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈተናዎችን የበለጠ አቅልሎታል። በሱረቱል ዩኑስ ምዕራፍ 10 አንቀጽ 38 ላይ በእውነትም ሙሐመድ ቀጣጠፈው ይላሉን? ይህ ከሆነ መሰሉን አንዲት ሱራ አምጡ፣ ከአላህም ሌላ የቻላችሁትን ሁሉ ረዳት ጥሩ፣ እውነተኞች እንደሆናችሁ ተጋግዛችሁ አምጡ በላቸው ይላል። አሁንም ፈተናውን የበለጠ ሲያቀለው ሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 24 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله በባሪያችንም ላይ ካወረድነው በመጠራጠር ውስጥ ብትሆኑ ከብጤው አንዲትን ምዕራፍ አምጡ፣ እውነተኞችም እንደሆናችሁ ከአላህ ሌላ መስካሪዎቻችሁን ጥሩ ይላል። وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ and call forth your helpers and witnesses if there are besides Allah, if your doubts are but true. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, but if you cannot, وَلَن تَفْعَلُوا, and of a surety you cannot, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, then fear the fuel whose men is fire and stone. Fear the fire whose fuel. ሰዎች ይህንን ፈተና ተቀብለው እንደ ቁርአን አንቀጾች ያሉ ለመፍጠር ሞክረው ነበር። ነገር ግን በሚያሳዝን አኳኋን ወድቀዋል። ቁርአን የወረደው በቋንቋቸው የሚኮሩት አረቦች መካከል ነበር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ
ቁርአንን ያወረደው በቋንቋችሁ ነው። ልክ እንደ ቁርአን ባይሆን እንኳ ተመሳሳይ የሆነ አንዲት ምዕራፍ እንኳ አምጡ። አንዳንድ የቁርአን ምዕራፎች 3 መስመሮች 10 ቃላት እንኳን የማይሞሉ ናቸው። ብዙ ሰዎች ሞክረዋል፣ ግን ክፉኛ ከስረዋል። ቅዱስ ቁርአን ከአላህ አይደለም የምትሉ ከሆነ ከአላህ ውጪ ያላችሁት ተባበሩና ተመሳሳዩን አምጡ። ማንም አልተሳካለትም፣ አንተም አይሳካልህም። መልሱን እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ። That's a challenge. No one has done it, neither can you do it. Hope that answers the question. Thank you. Question from the sister in the rear. Assalamualaikum sir. My name is Rashmi Singh. मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने इस्लाम दिल से कबूल कर लिया, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आप मुझे कलमा पढ़ाएं। እህቴ ኢስላምን መቀበል ትፈልጋለች፣ እኔ ደግሞ ሸሃዳ እንዳስይዛት ትፈልጋለች። አንድ አምላክ እንዳለ ታምኛለሽ? አዎ። ጣዖት አምልኮ ስህተት እንደሆነ ታምኛለሽ? አዎ። ነብዩ መሐመድ የመጨረሻው የአምላክ መልእክተኛ እንደሆኑ ታምኛለሽ? አዎ። ኢስላምን እንድትቀበይ ያስገደደሽ ሰው አለ? የለም። የኢኮኖሚ ጫና አለብሽ? የለብኝም። አካላዊ ጫና ደርሶብሻል? እስልምናን በነፃ ፈቃድሽ ነው የምትቀበየው? አዎ። በአረብኛ የምልልሽን ትደግሚያለሽ። Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad peace be upon him is his servant and messenger. MashaAllah sister. Now you are a Muslim. ማሻአላህ እህቴ አሁን ሙስሊም ሆነሻል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀናውን መንገድ እንዲያገራልሽ እንለምነዋለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቅዱስ ቁርአን ውስጥ በሱረቱል አሊ ኢምራን ምዕራፍ 3 አንቀጽ 8 ጌታችን ሆይ ቅኑን መንገድ ከመራህን በኋላ ልቦቻችንን አታዘንብልብን፣ ካንተ ዘንድ የሆነን ችሮታም ለኛ ስጠን፣ አንተ በጣም ለጋስ ነህና ይላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቀጥተኛው መንገድ የበለጠ እንዲያጠነክርሽ ጀነትን እንዲሰጥሽም ዱዓ አድርጋለሁ። So I want to ask you one question. Sir, अगर मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है तो how can I मैं उनको समझाऊं कैसे कि मैं जो कर रही हूँ सही है? Sister has a question that if the parents come to know at home, how will she convince the parents? የእህታችን ሌላው ጥያቄ ቤተሰቦቼ ሙስሊም መሆኔን ቢያውቁ ያለሁበት አቋሜ ትክክለኛ እንደሆነ እንዴት ላሳምናቸው የሚል ነው። እህቴ በቅድሚያ ማድረግ ያለብሽ እናትና አባትሽን እንዲሁም ቤተሰቦችሽን የበለጠ መውደድ መታዘዝ አለብሽ። ከአላህና ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቃራኒ የሆነ ነገር ሲያዙሽ ብቻ ነው እምቢ ማለት ያለብሽ። ከአሁን በፊትና ከአሁን በኋላ በሚኖርሽ ማንነትሽ መካከል ልዩነት ሊኖር ይገባል። የሚያዙሽ ነገር ከቅዱስ ቁርአንና ሐዲስ ተቃራኒ እስካልሆነ ድረስ ባትወጂ እንኳን መታዘዝ አለብሽ። ይሄኔ ወላጆችሽ ጥያቄ መጠየቃቸው አይቀርም። ትላንት አትታዘዥንም ነበር፣ ዛሬ ግን ያዘዝንሽን ሁሉ ትፈጽሚያለሽ፣ ምን አግኝተሽ ነው ማለታቸው አይቀርም። አንቺ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት በእናት እግር ስር ናት ብለዋል ብለሽ ትመልሻለሽ። አሸነፍሻቸው ማለት ነው። ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል ፉሲለት ምዕራፍ 41 አንቀጽ 34 መልካሚቱና ክፍይቷም ጠባይ አይተካኩም፣ በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ጠባይ መጥፎዋን ነገር ገፍትር ይላል። በሱረቱል ነህልም አንቀጽ 125 ወደ ጌታ መንገድ በብልሃትና በመልካም ግሳጼ በለዘብታ ቃል ጥራ፣ በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ዘዴ ተከራከራቸው ይላል። በተጨማሪም በእስላምና በሂንዱ መካከል ያለው የሚለውን ቪሲዲ ሰጂና ስጫቸው። ኢንሻአላህ ልባቸውን አላህ ያራጥበው ይሆናል። እኛም ልባቸውን እንዲያለሰልስና አንቺንም አላህ እንዲረዳሽ
እርሱን እንለምናለን። and to your family members. Thank you, sir. Yes, brother. Mic number 1 in the front. डॉक्टर जाकिर नाइक सर, मैं तहे दिल से आपको नमस्ते कहता हूँ। मेरा नाम यीशुदास है। तो मेरा प्रश्न इस तरह से है कि इस्लाम कितनी शादी करने का इजाज़त देता है और क्यों? Brother asked the question that how many marriages are permitted in Islam and why, referring to the polygamy. मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कुरान के अनुसार में सही में कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए? According to the Quran, ወንድም የጠየቀው ጥያቄ በቅዱስ ቁርአን እስከ ስንት ድረስ ማግባት ይቻላል የሚል ነው። ሴቶችን በተመለከተ በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ከአንቀጽ 20 እስከ 24 ሴትን አንድ ባል ብቻ ነው ሊኖራቸው የሚችለው። ወንዶችን በተመለከተ በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 አንቀጽ 3 እስከ 4 ድረስ ማግባት ይችላሉ። ነገር ግን ፍትህ ማጓደልን ብትፈሩ አንድ ብቻ አግቡ ይላል። 2 3 4 ልታገባ ትችላለህ። ነገር ግን ፍትህ ማጓደልን ብትፈሩ አንድ ብቻ አግቡ። ፍትህ ማሟላትን ካልቻላችሁ አንድ ብቻ አግቡ የሚለውን ከእስልምና ውጪ የትም ቦታ ልታገኘው አትችልም። ከኢስላም ውጪ ያሉ ሃይማኖቶች ምንም አይነት ገደብ የላቸውም። Krishna, if you read Mahabharata, how many wives he had? 2, 4, 10. ራማያንና ማህበራትን ካነበብክ የራማ አባት ምን ያህል ሴቶች ነው ያገባው? ከአንድ በላይ ሚስት ነበረው። ማህበራታንን ካነበብክ ክሪሽና ስንት ሚስት ነበረው? 2 3 4 10 1000 10000 600000 108 ሚስቶች ድረስ ካሉት ሙስሊሞች 4 ቢያገቡ ምን ችግር አለው? መጽሐፍ ቅዱስን ብታነቡ ሰለሞን 700 ሚስቶች ነበሩት። አብርሃም 3 ሚስቶች ነበሯቸው። ለክርስቲያኖች አንድ ለአንድ መርህ የሚል ያመጣችው ቤተክርስቲያን ናት። ቤንጃይረባ የሚባል ቄስ ነው ይህንን ህግ ያመጣው። በህንድም የአንድ ለአንድ ጋብቻ ህጋዊ የሆነው በ1954 የህንድ ፍትሐ ብሔር ህግ ባወጣው አዋጅ ነው። የዛኔ ነው ህንዶች አንድ ሚስት ብቻ ማግባት አለባቸው የሚል ህግ የጸናው። የሂንዱ ቅዱስ መጽሐፍ ግን አቋም እንዲህ አይልም። ከአንድ በላይ ማግባት ግዴታ አይደለም። ከአንድ በላይ ማግባት የፈለገ ግን በሚስቶቹ መካከል ፍትህ ማስፈኑን ማረጋገጥ አለበት። ከአራት ማግባት ጀርባ ያለውን አመክንዮ ብንመለከት ወንዶችና ሴቶች በእኩል መጠን ቢወለዱ እንኳ ማንንም የህክምና ባለሙያ ብትጠይቁ ሴት ህፃናት ከወንዶች የበለጠ በሽታን የመከላከል አቅም አላቸው። ይህ ምን ማለት ነው? ከወንዶች ይልቅ ሴቶች በህይወት የመቆየት እድል አላቸው ማለት ነው። ህይወት ስትቀጥል የጦርነት፣ የሲጋራ፣ የመጠጥ ጦስ ከሴቶች የበለጠ የወንዶችን ህይወት ይቀጥፋል። ዛሬ በዓለም ዙሪያ ከወንዶች የበለጡ ብዙ ሴቶች አሉ። የኛን ሀገር ብንመለከት የሴቶች ቁጥር ከወንዶች ያንሳል። ይህ የሆነው በየዓመቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሴት ህፃናት በሽልነታቸው ስለሚጨናገፉ ነው። ይህ ተግባር ቢቆም እንኳ በህንድም ቢሆን የሴቶች ቁጥር መብዛቱ አይቀርም። Even in India, the male population will become less than the female population. In New York alone, there are 7.8. በኒውዮርክ ብቻ የሴቶች ቁጥር በ1 ሚሊዮን ይበልጣል። በአሜሪካ የሴቶች ቁጥር ከ7 እስከ 8 ሚሊዮን ይበልጣል። በእንግሊዝ በ4 ሚሊዮን፣ በጀርመን በ5 ሚሊዮን፣ በሩሲያ በ9 ሚሊዮን። በዓለም ዙሪያ ምን ያህል ሚሊዮኖች ሴቶች እንደሚበልጡ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። አንድ ወንድ ከአንዲት ሴት ጋር ይጋባ ብዬ ብስማማልህ እንኳ የኔ እህት በአሜሪካ የምትኖር ብትሆን ባል ከማያገኙት ከ7 እስከ 8 ሚሊዮን ሴቶች ጋር ትመደባለች። የእህቴ ዕድል ያገባ ሰው ማግባት ነው ወይንም ማንም የሚጠቀምባት የህዝብ ንብረት መሆን ነው። የህዝብ ንብረት በጣም ጨዋ ያልሆነ ቃል እንደሆነ አውቃለሁ። ነገር ግን ያገኘሁት በቂ ቃል ይሄው ብቻ ነው። ጨዋ ሴት የምትመርጠው የህዝብ ንብረት ከመሆን ያገባን ሰው ማግባት ነው። ጥያቄህን እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ። She would prefer marrying a man who already has a wife or become public property. Hope that answers the question. Sir. As a pointing out, someone would like to have a shahada. That was the last. This was the last question actually, but we'll allow that shahada
and inshallah we'll carry on with the other Since program. we have to end the session early, I would request that if there are any people who would like to give the Shahada, would like to accept Islam, they are most welcome to come on all the 5 microphones. Anyone, the volunteers, if anyone would like to give a Shahada, we just have a couple of minutes before we end this program and have the next session. If any brothers and sisters who are interested in accepting Islam, after እንግዲህ አሁን የ10 ቀኑ ኮንፈረንስ የመጨረሻው ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ምናልባት በዚህ ደቂቃ እስልምናን መቀበል የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ሻሃዳ እንዲይዙ እናደርጋለን። Mashallah, so if there are 2 brothers here who would like to give a Shahada. Assalamu alaikum. Do you believe there's one God? क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? एक ही गॉड करके यकीन रखता हूँ. Do you believe, आप मानते हैं कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ मानता हूँ. आप मानते हैं? आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नहीं. आप अपने मर्जी से कबूल करना चाहते हैं? मर्जी से कबूल. Okay, inshallah, both the brothers, inshallah, they can say the Shahada, just say in Arabic, and you can repeat it, and then we can have the next session. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको हिदायत दे और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए. एंड दिस एंड द सेशन एंड आई गिव इट टू माय ब्रदर टू इंशाल्लाह कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन. Jazakallah khair. Brother wants a name to. Hello, मेरा एक नाम. He would like a name to be given to him. आप अपना नाम उमर रख सकते हैं. उमर.